Так, саламатсыздарбы? 23-сабакка келип жеттик. Темасын карайлы. Темасы эмне экен? Орынкенин 두 손으로 물건을 들여야 해요. дейт. 어른 деген сөз бул чоң киши да, улуу киши. 어른께 деген бул улууларга колдонуучу мүчө. Анан өтөбүз. 어른께는 дейт. улууларга 두 손으로 эки колдоп 물건을 들여야 해요. дейт. 부음도 물건 деген бул буюмда 들여야 해요. бериш керек экен. Ошону эки колдо берет да, мынтип берет. Ошо бир колун кармап алып бериш керек да, мынтип. Бизде деле ошондой бар го, улууларга келиндер в основном эки колдоп чай куюп берет да, ошондой да. Так. Ошондой экен. Бүгүн значит өтө турган тема ошо улууларга кайрылгандагы жана сиз деген да түрдө сүйлөгөн мүчөлөр экен. Сабакты өтөрдөн мурун сөздөрдү карап алабыз. Эмне? 어휘 높임 дейт. Бул кайсы сөздөр? Жанагы улууларга колдонулгандагы сөздөр. Сиз дегендеги бар го бизде, сиз, сен дегенде биз сиз дейбиз, ошондой эле ошолорду колдонуп экенбиз. Карайбыз. Бул жерде кайрылганда кичине башкачаракта бар деген сөз бар го бизде. Бизде бар деп эле айтабыз. Бар деген бул бар, улууларга деле бар дейбиз. Атам бар, чоң атам бар, желектерим бар деп эле. Же болбосо жөн эле досум бар дейбиз. Ошондой караганда бул жерде корей тилинде башкача экен. Кешида. Итта деген сөз негизи бар го бизде. Итта, иссойо дейбиз. Итта, иссойо. Так, бул жерде ошол эле иссойону мисалы официалдуу эмес сылык түрдө колдонобуз. Ал деле өзүнүн бир аз улууларга колдоно беребиз. Бирок официалдуу жерде же болбосо өзүбүздүн улуу, чоң кары улуулар, карылар, же болбосо өзүнүн чоң статусу чоң боюнча кишилер болсо, президент же жөнөкөй эле чоң ата, чоң эне, ошолор болсо биз иссойо дебейбиз. Мисалы харабожи чибе иссойо дебейбиз. Иссойо деп айтсак болот. Ал деле туура. Бирок эми бул тилди уже тереңирээк окугандар үчүн ошо иссойонун ордуна кешида деген сөздү колдонобуз. Кешида. Бул бар деген сөз да, кешида. Бар. Бул кантип өзгөрөт экен? Карасаңар, кешида деген бул бизде ши деген сөздөр келет да, биздечи улууларга колдонулганда ошо ши деген сөздөр бизде сеё болуп калат. Кешида, ке, сеё болуп калат. Жана биз айтабыз го, 안녕히 계세요 дегендеги 계세요 деген сөз да. 안녕히 계세요, саламатта калыңыз го. Кешида деген ошол эле да, калуу, же болбосо бар деген сүйлөм. Ошондо 계세요 деп экенбиз, 계셔요 деп эйбиз, 계셔요, 계세요 деп айтып экенбиз. Так. кийинкиси карагыла. 계시다, 계세요 болуп өзгөрдү. кийинки 잡수시다, 드시다 деген сөз экен. Кашан ишин карасак, 먹다 деген сөз экен. 먹다 деген сөз бул. тамактануу деген 먹어요 деп айтабыз. Бул официалдуу сылык, официалдуу эмес сылык түрдө 먹어요. Бул жерде улууларга кандай айтып экенбиз? 잡수시다 или 드시다 деп айтып экенбиз. улууларга колдонгондочу. же статусу чоң кишилерге. 잡수시다 деген дагы тамактануу, 드시다 деген дагы тамактануу. Кантип өзгөрөт? учурчакта 잡수세요 или 드세요 десек болот. же болбосо өткөн чакта кандай болот? 잡수셨어요 же 드셨어요 болот. көрдүңөрбү? Ушуларга көңүл бура алган. Мен учурчак менен өткөн чагын айта кетем. Жазып алып туруп ошол сөздү эле эгер түшүнбөсөңөр жаттап алгыла. Мына бара-бара үйрөнүп кетсеңер болот. Негизи учурчакта шида дегендер ошо улууларга колдонгон сөздөр сеё болуп өзгөрөт. Сеё пачим жок сөз да. Эгер пачим болсо сеё болуп калат. Аны өтөбүз астында бар. За, кийинки жумушида. Бул жада деген сөздүн улууларга колдонгон сөз экен. Бизде айтабыз го, 안녕히 주무세요, саламатта уктаңыз, же болбосо жакшы уктаңыз деген сөз. 안녕히 주무세요, 주무시다 деген сөздү өзгөрөт экен учурчакта. 주무세요 деп өзгөрөт экен. 자다 деген сөз. кийинки 말씀하시다. бул 말하다 деген сөз. 말하다 деген сөздү билбейт болуш керексиздер. бул сүйлөө деген сөз. 말하다, сүйлөө, 말하다. улууларга айтабыз, 말씀하세요, сүйлөңүз деген сөз да. ошондо 말씀하세요, сүйлөңүз. 말씀하시다 деген сөз экен. 말씀하세요. или 우리 어머니가 말씀하세요 деп. менин апам сүйлөп атат. 우리 어머니가 말씀하세요. 말하다 дегенде эле колдонсо болот. 말하다, 말해요 деп. 우리 어머니가 말해요 десек болот. или 말씀하시다. эгер тереңирээк өзү улууларды урматтаса, ошондо 말씀하세요 деп айтса болот экен.
딱 어근자가 말씀하셨어요. 이게 편찮으시다. 뭐 아프다 되는 뜻. 아프다. 오루와 아프다. 오루라가 이제 스위도 기실에게 편찮으시다 도했면서 편찮으세요. 여보서 어떤 작다? 편찮으셨어요. 넣어서 편찮으셨어요. 자, 이게 이제 돌아가시다. 가이드 게뚜. 가이드 게뚜 되어 있어서 비슷하다. 물을 가이드 보거든요. 가이드 게뚜 되는 뜻. 요즘 돌아가시다 해서 가이드 게뚜 되는 뜻. 미sal로 유는 칼리아 가이드 게뚜 되는 뜻. 되게 칼리아 가이드 게뚜. 그 한국 사람은 한국에 돌아가셨어요. 그래서 어떤 작다 시다는 말을 쉬었어요. 뭐었다. 그래서 돌아가셨어요. 이게 로추 작다고 들어보면서 돌아가세요. 돌아가세요지. 가이드 파라다나 아버지들 그것을 내려만 있게나 가이드 게뚜 ölkaldı 되는 뜻. 가이드 게뚜 돌아가셨어요. 돌아가시다 되는 뜻. 죽다 되는 뜻. ölü 되는 뜻. ölüm 가이드 게뚜와 죽다. 우추 작다 죽어요. 어떤 작다 죽었어요. 뭐었다. 이게 들이다. 뭐 내류 되는 뜻이다. 주다. 주세요. 되면서 내링이스 무대에 돌아 주세요. 이게 맨날 있어. 쪼기 시가 주세요. 되어 있어. 뭐 드릴게요. 이거 뭐 처음에 있다. 내링이스 주게 돼요. 드려요. 돼요. 드릴게요. 드리세요. 내링이스 되게 알기 시게 돼요. негізі барлығы улууларға қолданушы сөздер. Бұны ақырынан жақсы терең үйренгеннен кейін қолдана алсаңыздар болады. Бірақ бұлар тестте шығады. Ошон үчүн жакшы үйрөнүңүздөр. 들이다, берүү, 우측작다. 드려요 돼서 или 드리세요 돼서 или же 드렸어요. 되어 있어거든. 이게 뭘 주다 되는 뜻이나 이게 tek үй деген сөз мысалы 집 қой. 집ті үй дейміз. Улуулардың үйін не дейміз? tek деп қоямыз. tek. 할아버지 tek. 총 адамның үйі 할아버지 tek. 집 деп та айтсақ болады екен. 이게 앗 деген сөз, 성함, 성함, 이름 деген сөз, 이름 앗, 성함. 앗ыңыз кім? 성함이 어떻게 되세요? 이름이 뭐예요? деген сөз. 성함이 어떻게 되세요? 대봐. 싹 보고 되게 밀려와서 성함 деген 뭐 앗 деген улуулардың атын сұрағанда 이름이 뭐예요? деп 딱 보고 되게 үйреншек болсақ, 이게 жақсы біліп қалғаннан уже 총 улуу кишилерге 성함이 어떻게 되세요? деп айтады. 이 아크르크 자시 연세 자시게나 연세가 어떻게 되세요? 자신은 간차다 쓰고 или 나이가 어떻게 되세요? 지금도 돌아가 잘해야 될 거예요. 저보서 저는 그일래 나이 자박들 됐고요. айтқанда 자박들 айтқанда 몇 살이세요? 몇 살이에요? деп айтып 뭐 돌아가지. 말도 돌아야. 말은 қолдан서 бұл емнеге үйреніп отырмыз. бұл эми терең билип өзү кореецтердин культурасында өздөрү ушуну колдонот да. Өзүнүн улууларга ошону колдонуш мүмкүн, буну колдонуш мүмкүн. Анын өзүнүн желаниясы, каалоосу, өзүнүн каалоосу менен аткен. 연세가 어떻게 되세요? 연세 자식은 자신 산체다. 연세가 어떻게 되세요? или 나이가 어떻게 되세요? 자신 산체다. или 옹호유라가 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? 근데 улууларга колдонсок 몇 살이세요? 이거는 몇 살이세요? bunu ушундай түрлөрүн жаттоого колдонсок болот экен. 연세 자식이나 이 잔다 미salları карайлы. 할머니는 어제부터 편찮으세요? 편찮으시다 деген сөз, ооруп жатат деген сөз. 편찮으시다. бул учур жакта 편찮으세요 кен. ооруп жатат кен. ким? 할머니는 качан? 어제부터 개최된 бери. 어제부터 개최된 бери. 맞나? значит кандай экен которулушу? 총회님 개최된 бери ооруп жатат. 할머니는 어제부터 편찮으세요. 이게 할아버지는 작년에 돌아가셨어요. 돌아가시다 되는 소스, 가입게띠 되는 소스, 가입게뚜 되는 소스. 할아버지 이게 정하다. 할아버지는 작년에 몇 건지를 되다 정하다 몇 건지를 돌아가셨어요. 가입게띠 이게나 돌아가셨어요. 할아버지는 작년에 돌아가셨어요. 저는 할아버지께 선물을 드려요. 저는 맨 할아버지 정하담 안한 깨 되게 무슨 마 되게 쓰다. 정하다 마 아파마 어머니 대표를 깨 그래서 울울라라고 걸러간 마 되게 묻죠. 아파마 어머니께 아타마 아버지께 정하다마
할아버지께, 총회님의 할머니께, 프레지던트께, 대통령님께 되세요. 님 넣으셔. 대통령님께, 이름 muhallim께, 선생님께, tushunarli o'sha keni qo'shgan ulug'larga, siylu kishilarning ortidan qo'shiluvchi ma degan müchesa. Muallimga, apama, atama, qo'shnama, 이웃께, yo'q bo'lsa tug'anima, 친척께, 이런 걸로 친척께 됐을 것 같아. 문제되니까 저는 할아버지께 선물을 드려요. 맨 종아따마 선물 등에서 술벨릭 선물을 드려요. 멜렉티 베렘 선물을 드려요. 이기시 할아버지는 댁에 계세요. 계세요는 있어야 될 때가 없는 것. 할아버지는 댁에 있어야 될 것. 저 댁도 보죠. 집에 있어야 될 것. улуу болгон үчүн сыйлуу өзү каалоосу менен ушундай сөздөрдү колдонгуңуз келген үчүн ушундай сөздөрдү колдонсо болот. оңойлук сиздер үйрөнүп атасыздар. ошо үйрөнгөндөй эле айтып берсеңер болот. мисалы 할아버지는 집에 있어요 деп эле койсок болот. бирок үйрөнүп алдык. бүгүнкү сабакта ушундай колдонсоңор болот. 할아버지는 댁에 계세요. или 어머니는 댁에 계세요. или 아버지는 댁에 계세요. деп колдонсок болот. 말 болот. 네? 딱 댁에 계세요. үйдө бар экен. 김 할아버지 정확히 쓰게나 나기엔 계세. 할아버지는 성함이 어떻게 되세요? 라는 뜻이야. 성함이 어떻게 되세요? 아뜨나스 김 대 울로라가 있었겠나? бұл жерде 할아버지 성함이 어떻게 되세요? деп мен сураттым сіздерден. 정확한ыздың аты кім? 할아버지 성함이 어떻게 되세요? 그래서 어떻게? 아까님 деп 좀 кейін 계세. 아스나 башка екен. уже 할아버지 연세가 어떻게 되세요? деп уже диалог болады. 할아버지 деген 정확다. 연세 деген 자샤 나이 여보서 몇 살 되게 сөз 자시 말 үч сөз деген ушу 자시 деген билдирет. 연세가 어떻게 되세요? 자시 한자다. 김든 할아버지는 할아버지 정확한ызд은 자시 한자다 그러다. 할아버지 연세가 어떻게 되세요? 정확한ызд은 자시 한자다 됐을 리ken 80살이에요. 80 뭐 корейский сандар үйрөнгөндө ошону үйрөнгөнбүз. эгер унутуп калсаңар ошо корейский санды өтүп аткан видео бар. ошону көрүп жаттагыла. жаңағыдай сандарды үйрөнүп аткандагы видеону көргүлө сабактарда. 80살이에요. 80yaşta деп айтыптыр. ушу менен сөздөр бүттү. астында көнүгүүлөрдү карайбыз. ордун толукташыбыз керек. бул жерде диалог түрүндө келиптир. ошону корейче мындай экен. 빈칸에 맞는 표현을 보기 위해서 골라 대화를 완성하세요. 빈칸 boş жерге туура келген сөздү мисалдан тандап диалогду толуктагыла дейт. 대화를 완성하세요. мен которуп атам ошо. түзмө түз эле которуп атам. ошол эле мына которулган сөздөрдү эле алып туруп перевод кылып жазып койсоңор болот. биринчисин карайбыз. 지난 주말에 뭐 했어요? дейт. өткөн жумада. 지난 주말 деген бул демалыш күнү, хана күндөрү, демалыш күндөрү. ошондо өткөн демалыш күндөрү 뭐 했어요? эмне кылдыңыз деп өткөн чакта суроо беребиз да. 지난 주말에 뭐 했어요? десе. 할머니 дептир да. эмнени койсок болот экен бедеке 연세 돌아가시다 드시다 계시다게나 다녀왔어요 дейт. 다녀왔어요 деген бул барып келдим деген сөз. барып келдим дейт. значит каяка барып келиши мүмкүн. бул жерде тек деген сөз бар экен. ошо туура келет. 할머니 댁에 деген мүчө кошулду. местагачы. ошондо үйүнө калды. 할머니 댁에 다녀왔어요. барып келдим. 다녀왔어요. барып келдим. 할머니 댁에 다녀왔어요. деп кайталагылым менчо. кийинкиси. биринчиси тек болду. экинчи. 사장님 дейт. 좀 바꿔주세요. 사장님 좀 바꿔주세요. бул сөздөрдү өткөнбүз. 바꿔주세요 деген бул алмаштырып бериңиз деп которсок болот. бирок бул жерде телефонду трубканы берип коюңуз деген сөз. 바꿔주세요. 사장님 좀 바꿔주세요 дейт. директорго трубканы берип коюңуз дейт. 좀 деген пожалуйста. так. 사장님 좀 바꿔주세요. 사장님께 디렉터가 трубканы берип коюңуз десе эмне экен? 지금 사무실에 안 депти. азыр дейт. офисте 안 деген бул терс түрдө колдонулчу, эчтин алдына келүүчү сөз. байт деген сөз. байм деген сөз. же болбосо бирөө болсо байта, же болбосо бул жерде которуучу башкачараак болушу мүмкүн. карайбыз. 안 кайсы жерде бар экен? 계시다 деген сөз бар экен. эң акыркы. 계시다 бар деген сөз да. 계세요. 우측작다. 아주 우측작 쓰러 봐봐. 지금 사무실에 안 계세요. деп болот.
그러면 시다는 барлығы 세요 болып 붙었다. 이게 받침 жоқ сөз болса. 계세요 됐을 거거든. 지금 사무실에 안 계세요. 잠깐 나가셨어요. 잠깐 비라스가 나가셨어요. 즉그때 나가셨어요. 지금 사무실에 안 계세요. 잠깐 나가셨어요. 네. 아슬 오피스에 MS. 여기도 고토록 가서 많이 쓰라다치. 잠깐 나가셨어요. 비라스가 즉그때 뭐겠나? üçüncü 가족이 어떻게 돼요? 네. 비블и오스타 간단한 내가 썼다 보이면. 네. 슬럭 들렸으면 됐다죠. 있잖아, 성함이 어떻게 돼요? 네, 더 해석보다. 이 나이가 어떻게 돼요? 이제 연세가 어떻게 돼요? 네, 해석보다. 이 문제도 유비는 서로 해석보다. 가족이 어떻게 돼요? 네, 해석보다. 가족이 어떻게 돼요? 간지 유비는 스발리. 유비스 간단한 말이다. 어머니하고 동생 저 3명이에요. 아버지는 3년 전에 네. 문제 대신에 가열로겐 가라입스. 어머니하고 아팜자나 동생 이님발리. 저 있잖아, 민에게는 저 3명이에요. 유치원비스. 민은 저거 유치원비스 때문에 3명이에요. 명되게 나담 치느랬다. 아버지는 3년 전에 아탐 유시즈 물음 bir vakti bildirgen söz kanan 전에 벌써 물음 놓고 왔다. 1사at 물은 1시간 전에. 남기서 뭐 30 minute 물은 30분 전에. 여러분 şunları olan vaktlar görünür saatlara 1시 전에 bilgi çeyine mesela 1시 degan 1 saat 1 da 1시 전에 bilgi çeyin. Bu sözleri jaktap жазылған. Так. 3년 전에 düşüşümürün ne oluşumduğuna qaytып кетти себеби атасы айтпады да. Ағайсы 돌아가시다 деген сөз. өткен шақта болса 돌아가셨어요 болады. 돌아가셨어요. 아버지는 3년 전에 돌아가셨어요. 그게 төртінші. 할머니 냅두다 빌드게 어떻게 되세요? 네. 자신스러웠더라 보조대. 75 ekan. 75살이에요 되다. 75살이에요. 그리고 벌써 75살이에요 됐어. 75살이에요. 할머니 냅두. 연세 받침족 어쩐진가 연세가 어떻게 되세요? 자신 산차다. 연세가 어떻게 되세요? 자신 산차다 됐어요. 75살이에요 됐어. 그리고 벌써 75살이에요 됐어. 이게 아까 여기 얼마예요? 네. 간짜 여기 얼마예요? 네다. 간절내면 되다. 맛있게 냅들다. 저러다. 카페 되겠나죠? 여기 저러다. 여기 얼마예요? 네. 부제로 간짜 선물 되다. 간짜도 돼. 맛있게 냅들다. 아까 그랬었다. 드시다. 제딩 스피드 됐다. 드시다. ötken çapta 드셨어요? 네. 뭐 맛있게 드셨어요? жақсы жедіңіз бе? 남도 뵙겠네. 일단 맛있게 드셨어요? 남도 뵙겠네. 비빔밥하고 김치찌개가 찌개니까 10,000원이에요. 됐나? 수랍보다 저 베릴렉파가. 어션더 맛있게 드셨어요? 네, 또 비빔밥하고 김치찌개니까 10,000원이에요. 네. 비빔밥잖아. 김치찌개 먹은독단 언밍원 냅수랍더라 10,000원이에요. 언밍원 베링이 있어요. 언밍원에게. 보시면은 sözler bitti. Demek 272 betteki grammatika janagı şi degan ulularga қолданылған сөздері бар. 돌아가시다, 계시다, 드시다, 주무시다, 잡수시다 деген сөздер. ошол жерде карагыла. 시다, 의시다. 의시 бар екен, 시다 бар екен. эгер 받침 бар сөз болсо 의시 болот. эгер 받침 жок болсо жөн эле 시 болуп калат. Мысалы, бірінші қарайбыз, 의시, 받침 бар сөз. икта, эчтер қошылады бар. Бұлар эчтерге де қолданысып болады. Улулармен сөйлескенде. Біріншіні қарасаңар, плюс эчтерлі емес, дағы сынатоштарға да қосылады да, бұларчы. Бирок, ошо экөөнө тең кете берет. Бизде басынан ошо грамматикалар эчтерге жана сынатоштор кошулат. Карайбыз биринчине эчте. икта, оку дейт, икта. Да жок болуп кетет. Баарында эчтердин баары жана 의시다 ойлатта. 일 окулат. 그 되게 жаққа толықнордачы. гышида окулат. 읽으시다. Бұл сөйлемдің негізі. оқу деген сөз. Улуларға қолданылған оқу деген сөз екен. 읽으시다. бұл қанша өзгереді? 우측 жақта 읽으세요. 읽으세요. оқыңыз. 저번서 оқып жатат. 읽으세요. оқып жатат. 우측 жақта 읽으세요. 읽으셔요 деп айтпайсыңар. 읽으세요. мен өзгерткен алып тұрып өзі жазасыңар. 읽으세요. бұл өткен шағында оқылады.
시가 나왔던 시 요가 이런 거 쉬었어요. 읽으셨어요. 고간 읽으셨어요. 이렇게 söz. Bu жерде уже 받침이 бар. Demek apaqa echkedaga bir misal keltireyim. Tatta degan söz. Jabu degan söz. Tatta. Al qancha o'zgaradi? Dadishida. Ishida qo'ydi. Dadishida. Ular qo'llangan so'zim negizi. Jabu degan söz. Javub jatat degan. 받으세요. javub jatata. Javub jatat. 받으세요. 아니, javub jatat. 창문을 닫으세요. 선생님이 뭐가니마? 선생님이 창문을 닫으세요. 뭐가니마? 아니, javub jatat degan. 자, qo'shimdagi keyingi misol. Sinadoch. 졌다 deydi. Yaxshi, 졌다. 받침 bar, h turadi 받침da. O'shanda bizda jo'ishida, jo'hishida o'qiladi, biroq jazlat o'qilishi jo'ishida deb. aytayotganda jo'ishida bo'ladi. jo'ishida. Yaxshi. 좋으세요. yaxshi. Misolga desek bo'ladi. 총아tam yaxshi. 할아버지가 좋으세요. desek bo'ladi. 좋으세요. 우주작다. 역근작다 좋으셨어요. 카릴로션. 총아tam에게 가이때뜬 뭐죠? 돌아가셨으면은 할아버지가 좋으셨어요. desek bo'ladi. 할아버지가 좋으셨어요. yaxshi bo'lgani. 딱 keyingi 이미 받침족 so'zlarga qo'shilgan ekan. Echiterga birinchi qaraymiz. 가다 바로 degan so'z. 가시다. 가시다. бұл деле 바로 degan so'z. бұғыны бір uchu chaqtagan qo'llanib qoladi. 가세요 bo'lib qoladi. 시다는 말을 세요 bo'lib qoladi. 받침 말 bo'lsa 으세요. 읽으세요. 여러분 읽으시다 bo'lgan uchun 읽으세요. 좋으시다 bo'lgan uchun 좋으세요. өткен чақтары 읽으셨어요, 좋으셨어요. 딱, 우주차 가세요. 때는 өткен чағы 가셨어요. 말간, 가셨어요. 말간. мысалы 근데 улуу айта алсам, 나가다가 총회에 айта алсам, 할머니가 가까워간, 코리아가 барған дейді. 한국에 가셨어요. кетіп қалыптыр. жаңа 코리아가 кетті десе 뭐다? 할머니가 한국에 가셨어요. өткен чақта 가셨어요. 우주 чақта 가세요. 뭐다? 나가 бір 사다 деген сөз. сатып алу. 사다. 사시다. бұлдағы сатып алу. бұл 우주 чағаны өзгереді. 사세요. 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 өткен чағаны 사셨어요. 사셨어요. сатып алған. 딱. дағы бізде 받침인데 lı kelib turgan echishlar bor. Misoli salda, jasho. Sashida бұл өзгерткендерге sashida. Бұлдағы jasho деген сөз. Жашап жатат uchu жақтан ор. Sashidaның орнына shi ega ямқата seyo. 사세요. 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 같구나. өткен чағы 사세요. 사시다 오건 줄 사셨어요. сатып алған, 사셨어요. Ушундай түрдө башка ичтерди колдонсак болот. Силер үчүн дагы атайын бир мындан кийинки сабактан бир сабак эчтерге арналган сабактар болот. Ошо сабактарда жалаң эчтерди мындай өзгөрүшүн карайбыз. Көп эчтерди жатташыбыз керек. Себеби биз кандай гана сөз сүйлөбөйлү, ошонун арасында бирден болсо да эч бар. Эчти көп колдонобуз. Так, 살다 деген жашоо экен, 사시다 болот экен. Бул деле жашоо, булар уч жакта өзгөрдү. 사세요, өткөн жакта 사셨어요 болот. Ошо оңой эле. келер чагында болуп калат. оңой эле бул дагы. ошо 시다 деп турат. ошонун ордуна 사실 거예요, 읽을 거예요, 사실 거예요. сатып алат. же болбосо окуйт дегенге 읽으시다 эле. 읽으실 거예요. оңой эле. кийинки 가다, 가실 거예요. 가시다, 가실 거예요. 근데 받침을 읽을 거예요. деп қосып қойыңыздар. дан алып біреуле лыны қойыңыздар. 거예요 деп қосып қойыңыздар. ошоле. эми сынадоч 바쁘다 деген сөз бар екен. 바쁘다 бұлдағы 받침이 жоқ сынадоч. сынадоч деген қандай деген сұрауға жооп берген сөздер. жақсы, жаман, бұл жерде бош емес дейді. 바쁘다, 바쁘시다 деген бұлдағы 바쁘시다 деген бош емес деген сөз. улууларды қолданған сөз. 우측 작다 바쁘세요. 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 өткен 작다 바쁘셨어요. 바쁘셨어요. 뭐다? 바쁘셨어요. Так. 미salları қарайбыз эми. Ошо эчтер менен сынатоштор коşулат экен. биринчи. 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? деп суроо берет. 무갈림ден сурап берди. 무갈림 дейт. 지금 무슨 책을 읽으세요? азыр, 지금
무슨 가이슬 책을 디테티 읽으세요. 어급자 다스스테. 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? 얘긴지 사장님 디렉터 되겠어? 사장님은 매일 아침 운동을 하세요. 하세요도 소리면서나 하세요. 사장님 디렉터 매일 그누구 아침 운동을 이때문에 스포츠맨은 하세요. 마시갓겐 사장님은 매일 아침 운동을 하세요. 이게 부모님은 베트남에 사세요. 부모님은 베트남에 사세요. 부모님 아테넴 베트남 나 베트남에 사세요. 사세요. 자샤이건. 그러니까 dördüncü 우리 아버지는 키가 크세요. bizim atamızın 키가 크세요. boyu 총. 우리 아버지는 키가 크세요. bizim atamızın boyu 총이나 키가 크세요. 총 деген сөз bu сына точка. көрдіңдер ме? Бұға дейін эчтері қосылды. Астында төртіншісі сына точкада қосылды. 받침발다 으세요. 우추짝도 받침 жоқта 세요라고 하죠. 우추짝다. 딱. астын қараймыз. астында да қосымша неме бар екен, задание бар, көнүгүү. Бұл жерде бүгүнкү грамматиканы колдонуп туруп, ошо диалогторду толуктайбыз. Мынагы асты чийил турат, ошону эле өзгөртөбүз. Жагындай сылык түрдөгү сөзгө өзгөртөбүз. Биринчисин карайбыз. 가족은 어디 살아요? 가족은 어디 살아요? үй бүлөңүз каякта жашайт? 가족은 어디 살아요? үй бүлөңүз каякта жашайт десе, 부모님은 고향에 살아요. 그리고 형은 한국에 있어요. деп 거더라. айтыптыр. 부모님, 아테넴 고향에 살아요. деп қолданып 살아요. жашайт деген чийил турат. ошо бул сылык эмес түрдө коюлуп тура. 살아요 дейт. каякта 고향 기침 мекенде жашайт дейт. 그리고 형은 마이캠 한국에 있어요. 마이캠 카리아다. 한국에 있어요. 카리아다. ошону карайт. 살아요는 канча өзгөртөбүз? 살아요는 사세요 болуп 받침де lı бар болгон lı жок болуп кетет дагы. өзү 살다 деген сөз да 사시다 деп өзгөрөт. 사시다. 사세요 болуп калат ал дагычы. жашоо деген улууларга жана сылык түрдө колдонулган 살다는 사시다 экен. 사시다 өзгөрөт, өчү жакка 사세요 болуп өзгөрөт. өткөн жакка 사셨어요. эми 사세요 болуп экен бул жерде 받침де lı жок болуп кетет. анда колдонобуз. 부모님은 고향에 사세요. 그리고 형은 한국에 있어요 деп койсок болот экен. 형 эми жакыныраакта. өзүнөн бир аз чоң ошон үчүн өтө сылык түрдө колдонуп болсо койсок болот. экинчи. 안에 반장님이 계세요. 안에 içinde дейт. эми бир жак ниче болот да ошо офисте же болбосо 이제 үйүндө айтат экен. 안에 반장님이 계세요 дейт. içinde 반장님, 뭐 бригадир 계세요? барбы дейт. 넌 офистин ичинде деп коет эле. офистин ичинде бригадир барбы? 반장님, 안에 반장님 계세요? дейт. 네 экен. 아니요, жоқ. 조금 전에 미라스 물은 조금 деген 미라스 조금 알아요. деп корейский айтат. 한국어를 조금 알아요 деп 생각해 봐. 조금 전에 미라스 물은 나갔어요. чыгып кетти дейт. ошо 나갔어요는 улуу кишилерге өткөндөй кылып, өткөн чакта кылып колдонобуз. анда нагада дегенди алып аласыз. нагада чыгуу. нагаданын сылык түрү нагада. данын эле алдына жанына шини койсоң нагашида болот. нагашида. бул дагы чыгуу деген эле сөз. ошондо нагашида учур жактан нагасе요 болот. 나가세요 болот экен. учур жакта. өткөн жактан 나가셨어요. чыгып кетти. значит кайсы колдонобуз? мындай өткөн жак болгон үчүн 나가셨어요 дейбиз. 아니요, 지금 조금 전에 나가셨어요. деп қолданамыз. Так, кийинки үчүнчү. 여보세요 деп. 알로 деп. 여보세요. 알로 деген сөз 여보세요. 사장님 좀 바꿔주세요 деп. 디렉터가 трубканы берип коюңуз. 사장님 좀 바꿔주세요. 사장님은 지금 회의 중이라서 전화를 못 받아요 деп. 사장님, 디렉터 지금 아직 회의 중이라서 사브라냐 우추를 болгондуктан 전화를 못 받아요 дейт. трубканы ала албайт. 받아요 деген алуу деген сөз да. 받다 деген сөз алуу. улууларга колдоно турган болсо 받다. 받으시다. 받침 болгон 으시다 коюлат. 받으시다. бул дагы алуу деген сөз.
우측자가 받으세요. 그래서 그래 왼쪽자가 받으셨어요. Значит, бұл жерде 받으세요. 우측자다가 넣어놓을게요. 햄걸로 넣었으시나? 더곡포인 여보세요. 사장님 좀 바꿔주세요. 네. 사장님은 지금 회의 중이라서 전화를 못 받으세요. 전화를 못 деген 알바йт деген сөз 못 받으세요. 못 받으세요. жақсы. 272-ші беттегі сөздер болды. Кейінгі диалог. Бұл диалог 270-ші беттегі диалог қараймыз. Демек, Рейхан мен Чихун екен. Корей сөзін оқып, қырғызшасын қотырып айтып кетем. Сіздер ошо қотырып сөздерін жазып, түсінбеген жерлерде жазылсаңар болады. Так. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 거들어오세요. 지훈 씨, 지훈 머르사, 제가 한국 친구 집에, 한국 친구 집에, 가리 노숨는 이유는, 가리 되게 한국, 친구 되게 노스, 집 되게 누이. 가리 노숨는 이유는 한국 친구 집에 초대를 받았는데, 매니 çıkırtel에 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서, 네. 어른 되게 총기시, 우루기시, 계시는 집에, 말, 유거, 계시는 집에 되게 말, 유거, 어른이 계시는 집에, 우루기시, 말, 유거, 처음 가는 거라서, 처음, 비린치절로, 처음 되게 쓰서 비린치절로, 처음, 비린치절로 말한다간 좀 걱정돼요. 비라스, 걱정돼요. 오이도는 다한데다. 딱. 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 네. 어션독단 밀네체 소라이 들어간 네센바. 네. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 자, 깹니디께. 가자. 지원 아이디께. 어떤 게 알고 싶어요? 엠네니 빌딩 스케일. 어떤 게 알고 싶어요? 엠네니 어떤 데게 가이스? 게 되게 되면 낼세 되겠어. 엠네니 빌딩 스케일. 겉으로 보려고 했어. 알고 싶어요. 빌딩 스케일. 요시는 빌려고 알고 싶어요. 빌딩 스케일. 이거 무슨 맨 빌딩 스케일. 알고 싶어요. 선생님 알고 싶어요. 맨 빌딩 스케일. 그래서 하셨네. 알고 싶어요. 어른들께 있잖아. 깨 되게 울라라 올라와. 마 되겠나? 어른들께 울라라가 뭐죠? 저는 겉으로 수저 어른들께 울라라가 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 어떤 선물? 가이슬 되겐 어떤 되겐 가이슬 선물 되겐 빌릭 선물을 드리면 좋을까요? 멜색 짝쇼럭대 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 그래서 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해야 돼. 보통 아버지나 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 과일 그래서 프룩트이나 제 뭐였건 biz 과일이나 бұл жерде 받침bar zata to'ch bo'lgani uchun ina bo'ldi-da. 과일이나 음료수 desa o'shanda 과일 degan frukt je 음료수 напиток가 bunday o'zgartirib qo'yildi. 받침bardaga boshqa so'zga misol 빵난 거 빵이나 우유 빵이나 우유 o'shanda 그러면 빵가 qo'shildi ina o'shanda 빵 받침barda 난 제 숫 그러면 받침 жоқ болса жөніне наны qo'yasыңар. misol 사과 사과나 물 misol alma je 수 bo'lib qoldi. shunda 사과나 물 shunday. Так 음료수를 많이 선물해야 되다. 보통 обычно 프룩트 제 напитокты көп 많이 돼. көп 빌렉클럽 선물해요. 빌렉클럽 되긴 선물해요. 선물해요. 그런데 비록 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네. 그런데 비록 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 어른들이 울루lar 좋아하시는 жақсы көрген 것을 нәрсені 물어보고 소랍 그룹 사가세요. 사투 алып барыңыз. 사가세요. 사투 алып барыңыз. 그리고 잖아 선물을 드릴 때는 벨렉트 베립 жатқанда 두 손으로 екі қолдап 드리세요. 베링이스. 보는 아까 네 알겠어요. жақсы түсіндім 고마워요. рахмат дейді. Эми қараңыздар бұл жерде грамматика бар. 는 деген грамматикада. бұл ортодогу эчтерди мисалы жакшы көргөн алма, жакшы көргөн нан деп ошондой кылып жашап жаткан адам деген ошолорду колдонулгандагы эчтерди как бы зататошко айландырып койгон мүчө. Биринчи мисалды карайлы. Бул жөн эле үсүртөн айта кетем, бирок муну детально өтөбүз экинчи китепте.
딱 제가 좋아하는 음식은 김치찌개예요. 맨 좋아하는 жақсы көрген 음식 тамағым 김치찌개 дейді. 제가 좋아하는 음식은 김치찌개예요. ушундай нынды қолданылып 좋아하는 데를 қолданылса жақсы көрген алма десе болады. 제가 좋아하는 사과 비싸요 десе болады. 사과가 비싸요. қымбат. мен жақсы көрген алма қымбат. мен жақсы көрген қыз кетіп қалды десе болады. 제가 좋아하는 제가 좋아하는 데를 қолданып тұрып бұл жаққа зататош жанына қойып қойсыңlar. 여자가 갔어요. 가버렸어요. кетіп қалды. 가버렸어요. кетіп қалды. 남녀에서 мен жақсы көрген 김치 아추 десе болады. 제가 좋아하는 하려래 김치가 제가 좋아하는 김치는 десе болады. 제가 좋아하는 김치는 맵습니다. 매워요. 슈나이너 қолданылса болады. 내가 좋아하는 가방 жақсы көрген сумка. ушундай деп отыруға 좋아하는 가방, жақсы көрген сумка, 좋아하는 개, жақсы көрген ит, 좋아하는 개. ушундай қылып қолданылса болады. 좋아하는 아버지, 좋아하는 어머니, 좋아하는 할아버지, 좋아하는 할머니, жақсы көрген ата, 아빠, 정하다, 정하네. 그런 여러분 이게 주말마다 하는 운동은 요가예요. 주말마다 демалыш күндері сайын 하는 қылған 운동 스포츠 요가 екені 요가예요. 요가 дейді. кейінгі бұл дағы кішкене қиынырақ. бұл уже сынатоштар қосылады. қарағыла ын дейді. бұл жерде мындай қолданылады да знаменитый же белгілі нәрсе же болмаса жақсы камера, жақсы фотоаппарат дегендей, жақсы адам, белгілі адам, белгілі артист дегенде қолданылған сөздер да. же болмаса сұлу қыз дегендей, ошолды 받침 бар етіш болса бізде жөніне жаңа 받침 бар болса бізде неме болып қояды да. ын деген мүчө қояды. 받침 бар сынатоштор қойшы. 받침 жоқ сынатоштор ны деп 받침ге түшіп қалады. мысалы 예쁘다 деген сөз бар. 예쁘다 나 жоқ болып кетті. 예쁜 деп астына ны деп 예쁜 деп тұрып ана зататоштор қойсаңар да. сұлу қыз деп көп сөйлейміз ғой. сұлу қыз. 예쁜 여자. же болмаса 남도 алма. 남도 деген кішкене башқачарақ. жақсы алма. 좋다. 나 жоқ болып кетті. 은 қойды. 좋은 사과. ошондой эле мындай сүрдөн айтып кетем. жөн эле билип алгыла. кийинки мисалды карайбыз. 고향에 유명한 곳이 있어요 дейт. 고향에 기침 мекенде 유명한 곳이 있어요. белгилүү нерсе бар экен. бар деп суроо берет да. 곳이 있어요? каякта кичим мекениңизде белгилүү нерсе барбы дейт. 고향에 유명한 곳이 있어요? кийинки 좋은 카메라를 샀네요. 좋은 카메라를 좋은 그러면 스나도시 алдыда келет. 스나도시 алдыда келтир, анан зататош келет. 좋은 카메라를 샀네요. жақсы фотоаппаратты 샀네요. сатып алыпсыз. кийинки ошо диалогго суроолор. 어른들께 보통 어떤 선물을 많이 해요? улууларга обычно эмнени белек кылат дейт. эмнени белек кылат эле? фрукты же белек неме напитоктарда 과일이나 음료수를 많이 선물해요. десек болот. 많이 선물해요. астында жазылып турат-жу. 어른들께 선물을 드릴 때는 어떻게 드려요? улууларга 선물을 드릴 때는 белекти берип жатканда кантип бериш керек дейт. 어떻게 드려요? 어른들께 선물을 드릴 때는 어떻게 드려요? 두 손으로 드려요. 두 손으로 드려요. эки колуменен берет. 두 손으로 드려요. Так, ошо менен биринчи бөлүм бүттү.